in a Adam at say, Pacho Nyami Adum Bokoma. Oba show is why your Bible, Quran, be focus ya. Casa precaution, body and cross, Paddy. Pacho. Me pay snap. Adam Pie, would you? Me can't work any material. I am me. Be crash snap. Me crash snap. Sa someone me be king. Sa someone me be king. No credo. No credo. Me nitro. Me dintro. Tinana no mwame. Tinana no mwame. Oda. Mami aseme na dia bedai. Pacho enche bia na me akure bia na me wo me papa ho. Nti me wo me papa ho emu ho na me ye nkrabo ni sembi. Ena ne yere anana one ne wo fie ne eya ko school. Nti me ko school no omo ma me gina ade so ton nsa owo hotel me de key man krofo. Nti omo no mo nsa me so me hwa nti no omo ni wa me so me ye bi. Nti we na da kro obo me no na me bu fu ye ena me dwan fifie ena me ko share boy bi ho boy ni mpo na oni mi but emu ho na me ko share ho no ena me papa mu omo hwehwe me no ena omo di madam fu bi na e friend Bridget omo di police for ba ho enti me papa ka say me call police station ho a me ka say boy ni mi ada ba nya me anim no kran so boy ni so oni mi anda enti me call police station ho no me kan no kran say boy ni mi anda nti ye ba no ena ni me stepmother no ni bu fu ye na o ka che me papa say on fa me nkoma me maame nti no kra me papa so tie ni yere no ena o fa me ena o de me koma ne me maame wo zenu nti me wo fa aye ni papa to wase na o so ne hwan neti na me ne me papa me papa ho e wo hin zenu ena na mo tonsa pacho any guest house brothel o say na one a brothel hotel nti na mo ye den ho ye ton nsa ena hotel we ya na me de key so man kofo ki o de mom de ye den me de key ni mom obi pedan a o pese obedemu a yeah na me na me hwe at that time na me were the age 14 to 15 nti me so Emma mi be ye nkola abonisem na be ni bi ni sen ebi ni se ebia na obi ni ho or like nkofo ne basa na se mia na mekwa akosiesie dan ni mu ni ade na wiwi o kakra yeah nti ebi wo a mekwa akoyi hu kakra curtains ne hu kakra no wa hwade o mo na ma hwade e kosi bia nti no emumu ho ne yere ne na no ko hwesa ade na wo na ubenya so obi na obi abeji hotel no so obeda no ko bie curtains na wo hwesa ade na ubenya na wo de dey wo de feelings madam ye pese esua de na ye nyina ye tu kwan ye koda baabi ya hwe hu yie wo ko bie curtains sa na wo hwa wo no wo de gide yi pacho na ende boni a nkola boni se ma me ma ye mi se wa ye boni nti ade na wo no ye ma wo ni padua no wo hwesa wo so wo benya feelings na ase de o mi de mi hwe keke na ne yakoda no ni pakro no oni ubie sa wo kota ho se ka ko na oni ubie eti ede na moye se be ya yen ya ebeda hotel ni esua de wo be ya me mi ko wura hotel me hu se obi hwe me ede na sese me o mpacho en mi de na enu pen na me ye e na ebi won so a obi wo wa ba be gi dan no o ebia me kwa ba na se we bia obi wo timi ba 3 days 3 times not the staff one jaw semi ana me hwe ho nti odi safo ani be jame o ebia me kwa ba o ebia se ye nti me ana na me ye de me hwe dan ni so ni bibia nti ebi wa me ko school me ko late ebi wa eto me safo ani jawa ede na wo koye me nkoye bibia wo ho but ono oba ko yi utumi wi o kakra David mi enye se mi wi a David mi wi a de enye se mi wi a de na wo ye dai me a mi chest me ana me koye de eno no be da ko pia curtains se eno ni pa no dem me na me enye se wo dem me na me siesie dem tu siesie ho na ono wa ye dai na ma ye curtains no ende ade amaye no kre ade amaye da ntina me ka say nti na emu ono ebi wa meko school assemble na meko school ebi wa meko school no mo assemble ni ade nti mitimi ye late ni ade nti emu ho na ode me koma me wofa ne de oye den oje me nti me wofa ne nche na mitina 15 years na be si ande amenya 25 years mitimi wofa ne nche sa e wo ho no
Intinu enche bia me ofa nimpo friend say oh say wo ba ye wade a and dey forget na muntwa so na san fa wade to nan so ba o maka bia me papa no onye de on jintum intimi so emu wona me ba me ma me ne woni nyama mu be ye den intina me ye den wo se me kope ejuma bi na me intimi hyase to nsuo any drinks e wo circle ni ade me ye no kakra mu wona am san beja na me pe papa ejuma na me ye den e na me ye but me papa no omu ye enuanu miensa e na me ma me no so enuanu miensa e no mawo me auntie na me woni ho oni ni penyi odi nkan ye den e ba aware nti oba ye no si oh and the ofa ne nuanu mienu aye den nketo amienu ni so aye den abekom wo so ba ye no mo ni me auntie ni kunu ni nuanu mo ebe ye den ebe wo ye ba me de abusuafo ade asem aye enua yi kan e wo msensa tie nyina anyepe se wo tu kwan na ba koda hotel a boka na kope hotel papa menyini se 5-star hotel bi weka bedi sankwase asemwe ni nyina kwaye san ketenkete a yehye mantamu se me batresi buache kasa grandi kwase asemwe epensi ho bi decent class enti ensate nyina enye pede but so obeto kwan na woni sika ene kakotra bus station na de enchi because kwasa asem we omudi na enye me nwanwa say ye betumi kra de camera abe record o chena wuti fie ne de ba blackmail you say o naked video wo bra nkoye boni bia wo watu kwan na akope ba bia da ye ni nipa bonefo abayifo enipa generation we no abayifo a wo mo ye enkurasefo a wo mo san ye emoa and wo ma be friend ipam ene ene wo mote na ka me kura me sika behind hotel fe me beda wo be pia curtains abe ho sadia o chena be hu ne de phone ne de abe video wo ho ani asend ya brew because wakoda hotel de do be nya contact no wa send ya brew say me wo naked video one face camera me ne de blackmail you ekwasasem we nyina o tu kwan na ho be so pesika now when you now sir quack hotels na shisha mantam enka eye sati na ba ni paboni fo bi ti se we ya oto na ni mo hwiasa se kabo hanche we mo obeti drama eni pa be ku anadwo abaji usika ye tio precious mu ho no na we precious wanya precious nti emu ho no na me ofa ne de oje me nti na me wo ne nchen meti ne nchen ono ana ohwe me ne bibia ebi wo ho a wo bi ono so boa nti me so ya na me koye adwuma ne ade nti emu ho na me ofa ne be wuye obewuye no still ebusuan for friend papa say oh go for YouTube and it's not live ebi mo frɛ omo frɛ ne sɛ wo mo nka asɛm no don't forget no ma me dan me po me nya den me ndem omo ka still onti omo ka still onti onfi enti no omo akasa akyerɛ na ontie omo akasa akyerɛ na ontie enti we na me ne abrante bi ɛbɛfa ayefunu I think say last year no enti na abrante no me ne nyina na ɛwɔ ho ɔbɔ ne ho modern ɔboa me nkakra ewo nti no na ejuma be say ye na ni grandma buy na ni grandma ni si oh said ya me wo fie no mu ni de on paint me nya den me fifie o e na o ma me 300 cedis say me fanfa ka enye dem free fie o na me nkoye ho na me ka chen so me ni baby a me ka chom say me ni baby a me den meko nti nya me fie mi and a boy is to know need to me be our bekasa because of say honum ye ebusuan fie and am here de me free fie on am here de me call him first day or buy no na me nyan call hospital yin to bre 300 cedis and I dey call hospital e cost spend 2.1 and I dey 90 cedis e de e bre ni balance na me de me here de me call him no one ma me ne ko pay me papa ne number and of friend me papa ofre me papa no onim papa kasa nti me wona o say me papa say enya ne ba na ye me na ono ne me kasa na nsem bebre nti no ofre
me papa amba asem ni mu a enya ade omo mba enyi nse ni mu ade na yebusua panyin suma a ese omo fa paper ni nko chinchina ma me ne se me papa anka ho hwe de omo ntimi nya hwe ntibnya mu be ye de na me ni bebi ameda me ni bebi ameda na me koda madam fu bi nche ye frɛ no ɔhyɛda nye madam fu saba asem boa no no so de ye de ɛde boa me ye frɛ no ama nti ɔno susu no ɔka kyerɛ me sɛ o nebusuafo no betimi aboa me betimi aboa me ama ya hwɛ nyinsɛ no nti no sɛ ɔmo boa me na ye hwɛ nyinsɛ na be boa me ama ya hwɛ nyinsɛ nti o no hospital akra na ɔne ne wo ye no Debbie boy na ɔne ne wo ye no Debbie so say boy ne nana be pam wo fi ho to be pam ori akola ne fa sa tam no wa na menyim na unya wanya say na me what say 4 to 5 months ni okay nti na ama no nyam se yanka no de me introduce ma nebusuafo ne maame kan ne maame ye friend ma Mary na ne auntie no ma Dora na ono ama no na midwife no ma Sarah nti no midwife ya ogboni di on your friend ma Sarah nti no bibia na omo boa me hospital no omo boa me meko hospital omo ma me adwane di me bi so omo bibia omo ma me nti no emu ho na me yewe me brebe so se mewo no e na omo ka kire me se omo be mama ko omo hospital bi wo Kaswa e wo me monidi memo hospital okay omo hospital bi wo Kaswa nti na omo Dora ne ye den e ma me direction e ye den e ko hospital ho nti me do ho be kwa ko wo okay nti me dru ho no na ma me ni se e mia minie se ogina kwan ni so twen me dada e mia minie nti me ko dru Thursday nti me ko dru Thursday na omo ma me friend say forced labor nti omo ma me forced na time aso na me wo 9 months mudi but na one count dey be e na omo ma me forced labor nti first labor na omo di ma me am se enka nkre na ade ne eye me ya nti na me sun nti me nji bi da me sun sa na eno na your first pregnancy dey be me oba boy wo ho dada okonya 7 years na me sun ade ne ya me ya nti na me ntumi nya hwe mami na nkasa nti na me fi se ma ye den me wu awie nti nkomo didie mu ansara me call hospital ho no ye ni say as a girls or ejuma omo ye nti girls wo ho omo ye den omo nyima omo ye den omo wo a omo be je sa omo ko ye den omo nyima omo ko ye den omo nyim na nkofo ne bo omo a na akola ne omo wo a na omo agi akola no wo ma agi akola no e di aye den ye say omo je de ma obi a ho ne ba nature say in the form of as what akola e was our hospital kro yan ka be body where hospital na maternity home me pacho kwa ni clinic yo kasa nti emu ho no say ya na sata omu nim say ba me na me so me wo me different mind a me di wo ba na wo ko no nim say wo ko wo ne ya omo je wo ba omo ka chem say omo be boa me ba me re mu wie ye no omo ka so omo be boa wo kwan be so like o ka chem say omo betimi aboa me am aye wo den ahwe nyinsen ne ade but omo nka ncho say bia wo wi omo be je wo ba no baby it me re mu wie ye no e na omo ka chem say akola no mo be je no aye den every me say me dia ma obi on timi nwo ba edru sa wo men ya yetimu me pacho ye bo don komisa pacho ejuma omo ye no yo kase nti emu ho no na me ye den e na ye me yawo me mu because of say na partner ni mpo na me ne wo ho no na ontumi mbo ne ho mode na dia na ebusuafo no so di ye me no nti emade ni ye me ya nyam se enka no kra me wo ho na me kaya na me se anka me mpo omo ma me nti na omo fie ho no because girl no introduce me oni me auntie ni fie ho nti obetimi mpo di nkofo na ye den aba oba boy ni mu ho no me wo ho a me ye save because how de onye den oni mo nti mbra no mo pam me nyina me ka che omo se me mpo me shara ka che omo se me ni baby a me ye den meda se de be yo mbe de omo be jami edan na ye dan mpo light nim edan light nim dan video bibia wo me phone so me bibia me ka bia me wo evidence e wo me phone so because of say na me nim say the ankofo ni ye na nyentimi after everything so omo anye we a meba be report omo e wo either say police station na baby
nti na me ye maje se me ko antina nti me bedru ha me frɛ antina me bedru ha Thursday na me ni baby ameda nti me ni na mu e wo Kumasi asa na Endra I think the Saturday no me nye course mucho na me wona achi me se ni se na papa ne boa me nti Endra no so na me o se me nko na me ka che ne so me hyeda anye den eni sike bia na me nim obia nso wo Kumasi anti me pa ne chow on boa me no se ende ne de se me da ene pe aye den asa na Monday we me nye den me mpa baby na me nye den me mfa nti Endra no okome de me ena me frɛ boy no na me kan se okome de me nti on de on boa me 50 cedis ena o send ma me na me se me koto emu e wo station wo nti me dru wo no me gina ho sa ma me ne frɛ me sa ti se 1 hour me nti ma me na oton mo o frɛ me sa ti se 1 hour me nti mu wo na opra me no se ma me ade na me se ohia mama ye dem me di nkwase asem bi enu me hu nti no na me ye dem me cheche ma asem che no se no anti na ho de obe den obe che fi se lie ye nyehwe ye nyina adwuma baako na okoya nkante na nso obedi asem no fefefe oba akoso ya no pe nua me chia okwan so nkoso papa ya nkyira nyame nhira mo nti ho no obo ama me nya manager bi number okay so oba na me church asem chire ekira unti ehɔ no yentwa hɔ no ensi enti okɔwie na die ne si me pa cho me kodru hospital mo ma me force labor nyame nim se nyame se yenka no kra me me nyame nko a uka owu me hu owu se me breye obi a won kan no yes na duro etu akola ne ba force o mra force me si yare yo nyame be kuye nyina da kukura mu eniema e koso hospitals ahodo no ye nyina be kwasole o Christian country obia ye shilawo asafu ye wowa oya kron edu kwesiada ye do kutiti sei wonyame be kuye yo kase God bless you. Ma'am, go through hospital first labor no mo de ma'am nyame se enka eye me ya me ye de mu ni na na dwene nyina na me ntimi enti no emu ho saa be si Saturday me gusume o se me nchim saa na me wo me first born kwan kakra be enti me breye enti me chim saa na me ntumi enti me chim saa na se na me de me yemu chim no e mama wo de na no teteye enti no ma wo de na no te ni nyina wo me phone so ma wo de na no te ye no e na me o ka che me se emu ho na me forces sana me hu se baby no ntwa ma simple kakra piti se de ya mo twa ase no na on pam no si untimi na o twa hu pam e na me bre ya na je so onye na se kra papa o e na me ye ya na me chim ye nti enu ho na o se o twa ma wo de no na o ye den o se wa pam nti me hu se na ahoma bi essence etua ho de e na o de pa de ye den e show nti no emu ho no na omka so beje akola ma mi free fie e na me ka sa akola na ye den ewu nti me ka no mo so mo je na wo mama usika sei 30,000 300 million pacho an boko me ka sa akola na ye den na obeda obesanda me kwasem ma me pe ba bia mo wada sem ni inform ho nti obi an fi but me na sisi anesa ha me na me see no me bana me di nkofo na mo pictures ni ade aba na ye di atutututu eti wo baba no omo je no no omo ma wo sen omo ma me omo suma ama no no de 270 million na ye den ebre me omo je akola na di sei me pa cho me wu 23rd May no 2026 we am say I think for 3 months na omo de chesa wo pacha na omo je akola me pa cho me wu ya na sa da na ade chin ya na omo je akola no. The friend is Sarah. Madam Sarah. Who on the number? Me patcho I made an me on the number. You friend what say? Onimo no. Eti wa bodam. You. Waje na wa so de baba ma no. Mon friend my.
would define woman a woman. It is a then a fade where you guys over me. Hello. Hello. Rakwenu, good morning. Good morning. Me pacha na ho te say. Yo, me dasi ano pese waje me fresh so ye frɛ me. Ohini ni. Me ye adwuma o Kumase ahemfie TV so. Me pacha ye. Ababa wa bi aba ha yi. Ofi e frɛ ne Precious Tete. Na me mu obewo yi. E ma mo ne ne ye nhyehyɛ ye se wo wo a mo begye ne ba no. Ama obi. Ampara. Me pacha. Me no. Who see who nima ba yo ano? Enti auntie Nidini podi say Auntie Sarah edie na beba se nipa se bi omodam nurse fo bebrebe amwo hospital na wo mo obi adi se wona wo ka asem no adai wa ye ne die ne besi me ne boni enti na ye me nwanwa na onu kra ne ho ye me nwanwa esa se wo be kwa na no kra bi sa wo se fabano na ena eja o tu kwa batanti mo na ni saba be che me ka na o mo baby ni ko ye me ni mo ho hwe me ni mo ho hwe so adam be si ne on ti baba no na pay o mo frɛ me kra na me say amen kai no men kai because asama o kan nyina me ni mo ho hwe enipa o bo ni din kra me ni mo hwe nipa ba ko pe na me ni ni din afa na ati duka ono na oni mi no so mama ma frɛ o bawo awaka no na senya na awoti nti wo de wo ye good nti wo de obenya otama no na ade nti hwe no na je na wo ma me na me see you me pacho ma Sarah nyabotre Precious mami o se onimu ede na e kire se onimu me pacho oni mi pa omo nyina obo di no wo ejuma baako omo nyina omo mami ya we so bia wo bebe ni bia is a victim of whatever we are doing nti no omo nyina e nipa baako a omo ye dey o se wo sister ene de wo koma no na wo sister ben pacho no o se yo no ye friend no se yo no ni sister si ade me sister ma Sarah me pacho nipa na wo ka se wo de Precious bre wo no se wo se ye Precious ne sister no Precious se ye wo mom na ye wo sister wono onim sa maame no me so me ono Precious me nim no sister no nya me sister oya madam fu keke oya madam fu amenimu no from tititi ate say nyina ye na fo nim se me gi awo no so mama ababa yi na awo mu ye de ntino me de ne ba ono no ma Sarah me pacho children and why women and children hospital wa ana bi o enye ho amodi na maternity home ana clinic ankasa yes maternity home maternity home me pacho maternity home ni di say wadawroma pacho me na to ni dimpo afa na me bi ento na me show madam baby a wo ye adwuma no ni maternity home ni di me se me shada ento ni din afa na me bi ni kakra enti bunya ento maternity home ni din enti ani din Debbie hey maternity home ayeji awo wo mu a ye betimi adirect nipa so onko wo no enidi e wo Ghana ha ka so a afa na me start me ka say afa na me start ye kranchei afa na me start e bia obi ni no wa kra na me eju no obi obeka se obi a bonwemla me say yen ye show ya IBJ hwehwebla producer ne wo kasa wo bo maternity home ni din e wo audiom ye bebo amawiase nyina hu se de wo ka ne ye no kra obi abehu anti Miss Kacha ne say wo ji abayewa na wo nyina ye hu videos na no de wo kyena de eti maami yi
Wosi woni maternity home ni din, but what body na chere producer e wo odium ya bebo ma Ghana wiase nyina atibi. E ju wosi woni mu na. Me ma ye say me friend Sullivan Clinic. Me say no. I was say me yen wie. Yo, mommy, why my police ni be a friend Clifford afre producer. Say I'm fast some ni mrefie ni me kamame. Ye nyina ye nipa. Obiye to me from swa. Nobody is above reproach, nobody is above blemish. It is how person who be at a treta. Antesala, Frudiana Kwane. Ano pay, Ejua day Frudia. Nekwane, nebeshwana blaste. Mito nyami. Ubenya who blaste. Ano pay. Etino, madam. Ye do picture. Come do picture to FDN so. Me ne woka say. Me wo kwansa me do photo to so. But me hold on for watching. So why nya sem papa bia ne ya meka. Now say sila unimu na. Accoutrement. Exhibits. Evidence. Ni nyina be gu abonten. Na Ghana fo hu ye goto. Se wa bia maternity home. Now so ni maternity home ni din. Obi entie bi. Mama, me pa chom. Me bu me sraw. Aho brasimu. Asem no se odi asem le ga so na mo friend. Ama friend ana dem ra no dey no. Sem dam asem akontuni. Ti so mo no ma friend o fi. O mo kura asem no. Bi le delivery keke. Me delivery me nya bi pra point that say me delivery a nipa ne beja ne ba wa ha me bi sa ne ono ga me bi sa ne brother. Dam we ene ye hia wo tachena. De betwa tiawa ye hia wo hachena. Simu anage na bedu kumase woni e precious nie. Ai bi jamu show audio ni mame. Audio na wo bo maternity home ni dia o se afedi wonu ni di ni amo. Na dia kan ye fa hange. Na so chena wa ma ye miem. Enya pepes ni wie ye infanto so Mami e asamna wo kan de ye ne wonya adwen. Wo betimi abia maternity home ani din a wo di operate organ ha. Etiedi be na abo che producer. Mami, say what be maternity home anything but ye operate ye agi awo. Hey, wa ma no de adro no. Etima Sarah, de metumi de ama wa ma benefit of the doubt and say, watchna ye hia wa himfie ha. Ochire je Nyankopon ye hu aya dom na obie ye pono a ye hia wa ha. Se wa ma na fe de wo ho na asem. Abide, we hold you man. Precious, what's it? Intima, Namisi and Canocre, a me ya. Inti edana me de me kono, na me shed that I me way and a ditching, and I me shed that near one day. And I me yes, me fa colano, see there be a colanda me fan and uncle for no babe fa colano. Me woo more hospital, what dear. Satisfied, she's operating illegally. Yes. And Namum Raquaso, illegal. Ajuma and almost shower or more because we shall cut some crown on ye, mammy way, what the JT. This woman is playing with fire. Yes. Hey, who got any power as some ketwa? The bee, who won in Quanta, sir. I won't ya won't tell me. You also Jawo. What do you know? Mummy, my make us free. I'm via FM, Kumasi. Hey. Mama said, be a boko, dear. Namia dum. Joe, but only my baba will be a friend of Precious Tete. Precious. Mean shut down, Kai. Okay, Precious Tete, ya baba will be a or bow on. Now, according to no, or say, wow, a quadruple fro. Or how many months? It's about 2 months. Now, Mona Mubuano, Ewa Abrantia on any yemiano. Omuyi ni to abonting. Na na Mona mo house no. Enti, according to lady no, or chese, Mwa mo de boano no, eche na ko wie se mo de asesa ne ba.
No, Precious Tete. Precious Tete. Also, my man is 30,000. Say, Moody has seen a banana. Hey. And it is the allegation or against you. And you know, say a bit frail. Nasadi and Semno, a citiano. Your who's side of the story. We go one person or Casa or ye feeding or so. Now, Cecilia Casa or say a quadano or Mumonsam. Why no, all person on me, yes, and Yamano. But away a midwife. But try me a midwife. Or hospital, no one. Kasua areas. But our hospital needing the same. At the Sullivan Clinic, but me. IBJ, God bless you so much. Good job. And I don't know. One new hospital, I fed the Abbey Sullivan. Sullivan Clinic. I get you. Yeah. Why one more name in America? Baby. Sullivan. A petty boom. Me see they be a me too woman of faith for they be a me cousin. So one she now ma a warm pressure. If for toast one, who pay you to be a people. I will be a pebble. A home pressure. And the diamond is and the diamond who be yamani. It's one who watch a copiba and you so many and sana will be a musawano. Yabaja crano. Eti who pay a day. Who pay a day. Who pay a day. De be a me cousin on your memory. Come on. A woman who yan in chess on your million or the man and the year. It took to was only person when you are chain. Why would you have touch him? Racha, ya chimbefi. Why would Racha, ya chiba? Woman, Miss Wessection. And ya done a scan to see woman, so. Why did this can be seen so? 270 no. Ye di ma omu di ma omu girl ba ko ni amano. Omni ni adwuma no. And what the brew. Or the brew way. Or the brew wo I think say we school junction. Now omu so mbema 30,000 e den omu 27. Omu si omu di emu 30 million abo ahwe mimi nyinsa anim. Ewradi nyankopon. Na cheso ma say sisi no. On the 3,000 abuan is 2027. A drone nyama bia metoye. Se menyim na moja asem hu ye din. Nti no ya me kwa infusions I am doctors for prescribing and boy din. Nti omu si metu ya half. No omu nso etu ya half. Kasai. Metu ya half no omu nso etu ya half. Wona ye je wo ba no. Le patron. Yo. Ena facility so mbema akoda na nyeti se bia omu uji baby papa bia ma obi ana me was our videos ni na wo me phone so. Okay, Sunday. Tabo dan bi mu no mbema wakoda ho na omu wo caliber of girls egu ho a IBJ video bi sa na de mo me nhwe tabo dan ni aden de se na de da bi no o chena me so o chena da asam na awie en tabo dan ni ade de mo me nhwe bi ba bia na o dan amoma me da ho no mu no ntimi so eba ne saa na ebusuafo no eye saa na omopamu me no me ka kire omo se me ni bebi a meye den me ko je se de be yom be den omo be ja me a meye den me hye ho no mu mpo anka me wo ho a na nka nkofo ni mpo omo nyame mpo a mo nsan be den ebe kan akola ni te ba ne saa no omo nkasa be hu se na me pese me mfa nyin sen na enye den efri mu ena amano any dora na oka ni maame ni omo nana nso kan one family now abusuakuo yes ebusuakuo ana omo ye adwuma omo ye no omo kan no mbe hu mi wo park ni so na omo ka kire mi se mi nim na mi ye ma adwen se mi dwane a omo be kumi o se de o so omo be kwa akwaji sika bia omo de ayede omo de ama mi ni wo baabi nti ehu bo mi ehu eni ma ekoso odifo nti ehu bo mi na mi ntimi nso enye den enka asem ni nkyire obia but na bebia na me fi se me hye wo boy ni mu side no eho be den ebe boa me because girl ni de eho de onye den onim ho bebia nti me kɔ ho a omo nkasa pam me cramp e den ma me se me ye den mekɔ
Into omutimi tinasi ye nebra akola no yes ar be ma na wo ne wo ne se na wo ka kire no wono so ya we se waton akola Debi onu onimu hwi o na wo ka kire sei wo ye no ka kire no hospital on am here dey omma mi frɛ sɛ akola na efiri mu nti omu wono so amasa akora efiri mu kro ba be ha akola akro ofuro obi kwa nti mi ka kyom sɛ omu bisa me sɛ hospital be na me ka sɛ me wo kolebu but na nye kolebu na me here dey abi je mo me senti hospital ni din bia na obi so e was experience no mo audio no na ma me na modin na nye sɛ me na me bo wono amo ne hospital maternity wo modin na ewiase nyina ntie maternity home akora yakɔwa yagye ne ba ma ne 270 million ade afaba no nyina ntie yebusa maame no ɔso onim hospital ni din afa na ɔyɛ ho adwuma ti onim ni din wode ka so akanda ai wo yɛ ho adwuma wo nwie so wo operate yankɔe nti ma eba ne saa Kaswa areas ni mu But our hospital ni din the same. At the Sullivan Clinic, but me starting me shutdown starting papa bia and say me yes me best starting no afena me me papers na nyama But what me gia wo patron me to me gia wo okay I ran I mean kana sem no ye wura kokɔ tia bi oh ne kra no omunye professionals eti na bakra ne ka che ne se na sete a ohunu pam maame na no so wose wasete a ohunu pam nti no me brae pa na fisa eni pa de ne ya nkwa to chache o wono ne boyfriend ya nya no obi so de bia ye no mon frane na safo ni nyina wo momla na IBJ mummy and you should story we kwa ba kokra ne fa confession kan wa is enough because efie biem yen you should story we kwa ne fa confession kan wa na maame no ono akoto ansase adi a wati sika ni bia ma wo he be no so akoma ni bi ai dwase hene dwase hene wa obo ni di wo mu na nanom kwa chim dedu ne kwasem maame akwa kire wa ne kwasem wo se dwase wa ma na he billion da ye be kire na o chena be pie ni nyina wa dawro be na dwase se utie ya tie udi na we dia wo de hye me bo mu ate bo de eburu maame akwa kire wa de wa beto am asam o wo se sika wa tia ma wa sanse no enya sam ketwa na maame no wo boa wo ya za ba tan ya za mummy ensha e wo wura no eti precious say no e di enti na fe de wani aba ho se wo beje wo pa ma embra na me wo na me frɛ o mo se me pa mo cho me pese me ye de me fa mo 270 million nya de emma mo na mo nya de mo fa me ba no ma me but yes I no man gye antum me frɛ no donation o de ma me no man nya de man gye antum nti ma be me ye de ebuye me gusu frɛ na meska no na wunyusu na me nyusu mu na dia na me yi wo mpe na yes 5 million na me di ma ama na oye connection a we nyina ba say sa ma no nim ne number me won ne number abije mo fra makro ne maye yo ena me ye de me ka kire ni sa me 5 million na me ka say pa che sa ma no ne do ko sa edu won ni agent a wo do no the girls ne ba nti no o the girls ba bia nkomodi die mu omu di nkomo omu say eyetua omu ka nti no o kan ye no ena ofre Dora ne say me nka nche boy ne busuafo say IVF na me ye de me koye ena me si da bi me ntimi nka nche boy ne busuafo me maka no kra kire omu say mboa na mu de boa me no mu de aye den mu de agi akwala na ede efri me say but ebusuafo ni person be de mbe boa me fi say omu mpe me wo ebusua ni mu ena me si no e was say me sorry na me pe obi ebia obi be timi aboa me wa kwaje wo ba nti me si mitrasi bia me su me ebusuafo a omu mboa boy na ebusuafo a omu mboa ena me ye de me si no me ankasa me ni mo bia okuma se ba me sim ebia na nyame aya adom na me nya ogifo obi ewo baby nti me si mu mi ni mo bia me ba e fit Friday mi ni enu de yate enti se se no de o de na apese ye boa wo me pese mu boa me na me nsa ka akwala no yo bia o so no so yaye ni bi ni yankwa homa ne so hello me pacho good morning we didn't say mama pacho we de beti mi di me di na sie kakra ne kwa so ano no fa udin sie na kasa mam pacho yo pacho de tie ne se
me maame enyem na enya wone me papa na enyem won one obi fufuro na akwakonyem ti eya akasa because ton ne me papa ni wo ena sisi an wanyem no ne me papa so neti ena me papa ye send ye saade a won free fie honom iti nice ni no oben ye wu nice ni na again na de na ba no ye fie ni an fie ni iti onu de ye nim ne pa efe ne ma Sarah ni kunu kurewu ama nanse o ma ye 1 week a emisa afia so ma be ye no iti minya accident na me ton tea bread o akole na minya accident na me ba me papa ona o de me koye no wo me pane enti na obusa me say me papa situation no me ma me situation no ye ne den bra no so se wonje nipa na me ma me ne na anyem no se wonje ti ma me no de ma fa ne se me ma me ti me bo na ma ne no introduce sa we ni ma yo ma ena we no introduce no so ma ye no omo ma ne chop money ti Wednesday no ena me fresh from one omo sending 200 cedis e ma no ena ma hospital akọ no endru mi santi endru a Sunday ma me kwa asori o ena nkrofo ne frɛ me say me fa me ma me mbra mo se mo be pedan ama na tinim e wo ka so a omo se afo mechi omo nya dan wo ka so anti malangba we no mu nya dan no ma endra me ko emi dedu fie na 12 abo a ekwa akọbọ 1 ma me de ne ko malam se anya malam bawe o omo se malam ye kan say le be bolewi se bolemi o se hin ena me de ne ko emu se mo nya dan wo se blana ye kan say social welfare blana ni fie Not just the social welfare for so can. Yeah, it's me program na me say mo se mo owuria mo be ma no sika na odi aye adwuma. Ba me tie ka cho say. Not just the social welfare ni so kan ade na omo ye no. Ta na ma me ne ka ma me ne sa. Ah, bi kura oboa, eno de e bi kura oboa. It's me nim say me nim mu. Iti waka me papa de o se anya ne de anti won di echire nti ma me na me ya ne baba apani me na me di asem ne chi anti me ti again na me se na sa na ma me ne nti me ti na me se me friend ya de papa no se woni fie ende na mo se mo ya de se mo am we peda ya ma no fie na me o de me ma me akwa tena da bi o no mo se wo ma me metena ona won wo no mo nya ne dan o se o mo brand o mo se o wuri o mo beji akola no Woma ka kire o maami so o maami wi on beje akola no ma ye ne dan na oma ma ni scan na dia rent da na odi bia ye adwuma no mo ma fa akola no na mo ma fa akola no e na o maami so se yo wate me ma me de wa me papa say onje no wo ho no e na nipa no so anje ma me so mi niske bia me de ye de me de boa o so ma kwaji scan no nya sa introducing pacho say e ti ma kwaji scan na yan kwaji scan sa won wo ye say aka ni 2 months it is say wo maami etwe so be wo no no so ya ji akola na amu pese me maami wo no mo ji akola no it is say wo mo na ehwe wo maami ana endra pa na me de ne koye say endra no mo so menya dan ama no e wo malangba we wo but it is say de akwaso nyina no be kwaso de wo maami na kwa na Pacho me de ne kwadada witie meti we no me se me kwa kofa no kurefi waba na menim se me kwa meka ebe ye gidigidi nti ji se me ye ni police case ene ye ni police case why na mo ma ye ni police case na hospital ne de mu pese mu hu a me ye fie n'ani ma ena hospital me pacho maame se be ye dance nti ka bomodian wo kofa maame a ye video ye video na ye nyina ya moa wo man no na baako fo ntumi nchechire wo man Ghana ye nyina ya man baako na ye wo na nipa boni fo sika pentem sika pebone ye de say niema na ye nyina ya moa na nipa boni fo si o ma be frem no ye tuo mase eti bomodi ekofa wo maame firi ho na se de o ka so mo gi awo na ehu wa hwe a wo maame kra ko ogi awo nyina wo ye operation nyina wo ye operation nyina wo eji awo ye niema bebre wo maame ni ye operation wo ye operation nyina wo na so ase no hospital mi nim ase ni license
Kuro kaswa wamai kaswa kantiri kwa kaswa nation kwa kaswa no kaswa TV3 udu TV3 na ukasa wo kwa ma menesa enye obia ni no do beko yedase ebushafo mova production line obibia na woni masemu yi mu bia edi bia diu monfre number no we monfre studio line 055 7101231 pacho monfre studio line sini musoma yi monfre first talk show mra sanadi fo aba na abrampa me pacho first talk show no bra na ejana so anyasem ketomali my no niam ekoso ano dre niam ekoso Ghana na adwe ko eyafo bra 11 o'clock talk show be my IBJ ma Mr. Daninya West time aso obi amai yam pese be call yanim no obi abekura sim yo you for brem amano hello I'm to say Pacha yo good morning Pacha from me wo hinini me ye dwuma a Infie TV Kumasi wuni mabai we be a friend Precious Tete Dabi Vera Pacha I mean no e dey transactions ne course so ne tem wo ne nyinsen a na wonyem a ekwowi ase ne ba koyira wo mu okay mama Pacha about me friend Toji sana afie do mo friend no Anna it's about me all certain day bi na me say wa be text me because na me nim Vera obi bia na me date on the first born papa ye friend no guy bia miss me ba so na me nim no enti Mr. say me ni guy ni date na knowing na me nim say boy ni ye den e wo ba enti true boy ni na me don say small boy na me hwe no ne ma me ye friend Todi wo enti mi hu say friend Todi me na me hwe Todi ba no abra na me nim say Todi kra ye den e wo honum kra o ye adwuma po a Todi mpo nim say mame enye Togi asem ne ye frɛ nya no ho asem ye busa wo say edien na akoso wo ne Vera ne ntem wo mpra akotwe de mfie o si onyim and I'm say okay enti o be say me nya den and o say me nya den I should help her and I'm say what down and I say oh in case of anything and I'm say me dey me nim dey make my and I say oh boy ni maame ene ne papa boy ni maame ni nebusuanfo I say omo nya den omo mfinyi so I say obia omo pe na asem because of onyin say nti enti omo si ne omo ba be ma na onye etume bia enti onye den onfa nyin say nko na so onko yi nyin say because of boy no onye ejuma nti na I'm saying me dey meet me but a friend of mine e ka say be try me say oh say ni say na dey say ni say adawo di akwala ma o say den enti dey meet me introduce because I don't have anything in mind I no see you and I'm say me fa the pan number here the end text no enti me ko try me madam for no ana madam for ne di woman number here den e ma me ana me for Pacho woman no no see a friend say why Pacho why woman krona wadam for ne connect with the man Pacho woman dey me ni the number ne keke na here den e ma Vera enti Vera obi a wonni mu no nya ne number me number no madam for no ho on na the man or the text me and I'm here dem me for Pacho ama nyabo Trevera say obusa wasem Vera kasa Pacho ama u say unim woman no Pacho onu no dey introduce ma woman dey me uni da but omo the woman na cover up in terms of bibi say dey be assemble omo me nya dey me hu woman dey chi akwan me hu woman da we try back but say woman dey midwife no omo no dey say me X no na iPhone X na me the text message you sent me everything was there I never delete anything from there into onu no dey woman na here den number here dey text me but me na me say nyabotre me Pacho ama na chese wo nya woman ni number wo obi ho e na wo de ma Vera eti transactions na course unimu oh transaction na every baby ni Todi catch am so munyi me fi issue ni mu cause me dem ma no ha me dey me kasa into obi say me dey maybe ni bank papa na me ni twempram maybe me dey me ko catch am say oh Todi a dey me beto ma no na me dey me kant mu o catch woman so munyi me fi asem ni mu ama wo me frɛ Vera
first na mka change o ma ye de yen hia it no say na issue ne ko no ma me frɛ me e threat me say me na me di girl ni ye den e ba say girl person ye den on pass am ye den ama gina ho na che say ma me na o ye midwife na e frɛ wo threaten da bia nye midwife no na de he woman now todi tin ni number no de enam ne so a Vera ni ko hu midwife no patcho ai ni e threaten wo threaten me say me na me di girl ni ba ye ti girl no I saw ni boy ni nim ade e de ko sin me patcho amagina ho Vera enya amai na so man 500 cities no ama patcho me ba wo so ni mo e de ne ma 500 cities da no mu discard be ma no no okohia woman na woman ni discard ma no de bre me ti why na discard bre ama na discard ama yeah you come 27,000 no why na de come a Vera mama patcho me one na woman friend say madam Fumewi I never saw the baby me baby okowo but me one of my friend say we anya no po na nya woman po kase na friend me any driver na friend me I know who this can bro nti who now this can come a Vera it's me driver ni sia out ya da say ye hia no wo so dam ye be chew wo dam say wo na wo gi scan come ano no ade kura wo beton ma wo na wo gi 27,000 e de akoma no wo be chirem ya da say pa mo record my yen ni say mo nyina mo record my yen eti ade kodia Vera beton ma wo na wo koma ni 27,000 no wo be chirem because of a new time my the me phone no na ma sign my head my screen record and as a screenshot ni na head ama Vera crack chem that was your munye de omo kwa sign Vera catch nipa ni say onu sika no or the scanner ko say because of insem na esisi na boy no boy na bush afford na head akọ baby so the scanner head akọ sie or this scanner ama woni de betimi aboa wo se wo pa o chena bra na besan wuti se wonim wo de wonim obia number keke na wo de ma no me ba na the evidence mo aba bi o chena ye hia wo kumase simu anwumre producer mo fra no na me ma no direction sign I wasn't aware to ye den sign radi yankoko because se wo di sika koma ne de ama would you have been so much now? Best I will. Yeah, can my first can for study catch them so many fee at them way because of me or banning. And I may say, I may. Yes, sir, who best sign will. Or no, Omunano, we age my back. Or no. Lady no ombeshia me catch him say lady no wa introduce am ni say me dwane a ombe den ida so omba ko jiska na obebi ombe ko akọje ana say ombe Vera hold your peace Ama, please hold on. Hold on and listen to me, please. Shh. Ama me pachao. The ababuani say me si watchna. Me hiya ukumase. Na evidence bi a wo fabra. Se beya. Ye be jina wachini ya clear. Okay. What you say, sir? And yes, I watch me promise o picture wa ha do beto TV so near the disclaimer to so. I don't want to do that. Eti na mpese watch na wo ba mini ewunie na ye hu de ye. What you say? Good. Before brem. Malady. Oso ba. Ensam na no odini wo ma we mu. Enieme bi koso mantamu adwumakuo bi Koswa abanimo he auditor eriti police for encheke at the on point bibia nkoso enti obi eye na adwuma ana ekọ no oba omampanyini Mr. Excellency John Dramani Mahama bemena odi for committee misafro asemi wadawru ma wona Ghana nyina to abayi wo fa wonsa opeja onsa kosolia for next form we she IGP ema IGP ntu ho na mo wasem we mu adwuma ku obi ye mie ye nwradi sta ye eni utumi so ye adwuma empo
so mbetima kwaje awo atongro for ma ye tongro for mo Mr. President ye tongro for ma IGP ye tongro for ma obi nyamana ne ho kire no a ne abeda dawo ni ajoba 300 million no akodu 270 yateso ye de bia show IGP wudin ye be bo wa wudin ye be bo woni boys yes them baby eduru no Abraham pamu ya mu pe baby papa manina ne kwase malady papa manini eni me koso na no tene we me see eye totuto yes ram perimfo eye totuto ye di asem afiri na kopem afia ne kwase malady eye totuto so bi betima tena se be connect anything wo you operation out me operation eji awo eni ne wokum papa fo ase se me hunu pam eni ne wokum kwafo pa o eni ne ma mi selai wokum krofo papa si what be break clinic e o kasoa TV3 side o sade yi anya sade ka no eni na mami okuni pa eni ne mami wodi ni pewu won say ye akora ne IBJ ni maame ne kasa ye yes o se ni kuna wu ai crash fridge ne kwasem enya yie on say de ono so ye de ama no so kasa so David ye de bia ne maame on so se maame ne kwa ne kuna wu ai e ne kure malady so enti asema ye ka no asema baba ye ka no enye bosrem ka ye de bi di nkrofo bi ama omantimi aka omasem enti baba o sky oji ye malady mini ne ya gen pa ene che evidence ye okuta ozu na akoye ede no betoye o wia be kase onim wo we number na unim na malady so bi nim wo a ebe de nsa ka number ade skaka sese amawo ewiase boni nipa disie hey ewrade ne kwasem onyi se onyi obi obehwe no obi be maso wanya poni bia manye nti anu nti me papa se anya ne ba na ye asantro na wantwa wanye yo o se anya ne ba na ye obi no obi kwada hotel no akote ho na wo hwe wansa wo so nyame achi awo hwe ma tadua hunti ni anwa hunti ni anwa anya odia obi tadua anwa anya odia ofodo o malidi yeti ye besire IGP ni Mr. President be men munya for John Dramani Mahama onyansani ye pa chew ni pe bia otia monudu bedwom enko Mr. President wo be manyansani Sullivan Clinic CCA waka soa TV3 CCA maame na anum nanum asem enye obi na ko nanum asem wono agina koso akura na ya wono no wa ha pusa wo TV o ti minim ni atro kesesei sena ne wura fi se wodi kai ane ase ho onyame ba me etumi ni ahode ni hunumu aba de bi esa ba wura otum na de bi ehyem bala nyame se o eno to ye queen lady no yes nyina ahima because asem no ba bi de be free no e be bow wodi kai ye ho dwuma dada ba na ne wura fi se wodi ye dwuma no eti ye dad ye dodo wa na wo dalai nim say dem eti maladi yi yese IGP be manyense ne yenimu woduma eso ye pachew asem wei mumfa ne fala enkofo bi se baabi ye yeniema boni ti o ma wei go ma ne mo ase pa 3.1k mumra asem kuni pedi mo ase asem na no den mumra na senipa tonipa enipa bi kum nipa nipa bi tubojagu nipa bi seniema echi wode bomban we nyina ka ho only lances what me consider akobie clinic atudin e abortion e oppression e yini pegu abortion na ho abortion na ma unim de nsem wo kasa na de we ni say emum ho na ade ne ha me no me pembo anti me kama asem me yi unamba wo TikTok na mabo mama ne na me nemua na me kobo ma wa no so me kobo sofo bi amane ghetto pastor bi na me born amane no se o ka che woman trafficking for no mu delay na o ka che narcotic for bi nti me narcotic for no ye kokokoko chichechire obu baby na me call ye no nti ye call woman ne wo no
Yako woman, yako woman, no moon. Yes, be I on your frau Kaswa of Anko TV3. Kaswa of Anko TV3. And yet TV Trancas at TV Trancas and Quassam with you. Omungo, just Marty. TV3. It's a Kaswa of Anko TV3. Okay. Yeah, that's it. And Crawford, show number. Vera papa so person near casa. Be in Muno. Assembly din to answer. Or Baba say, I Obekana Guyen where are some of us our known who Papa Udin, the B, your baby, our body of the Obi not turn it back. Obi no wanyam na bosom nko anu wa obi atono anu asem ne kapa anu no sika ne eje asem ho yo kasa intima eba ne sade ehu wo mami we hu ni se ukọ ne yard wa we tum na kasie bi nti unkwa na ukọ na wu a ye tu twene abro bi ehu we kire kwan bi ehu we kire kwan tu amna wo yard no kasa ne no mu to se ebi ando di hu na hu na debi sebeya they be or see Nigeria phone to crowd water no Nigeria phone into a woman. You say your malady. Yama abeni formula. Yanya cause bina. Yama arrest and yama in cost. Yanya sa. Yama beni formula. You be clear from so no man emra. Yama beni formula. Or see what omo tu amana. Or say Nigeria phone into amunana we to one of the chia de ni ade. Ekogu. Nti no Nigeria phone nti ukọ na se uwu a se nkwa na ukọ ye obi ehu we kire akwan umbeto wa to atwene na we chi akata sa akola no munya ya na mo afa medase hold on okakra hold on mo fa no kono mo tomato ne pan no ma no wa fon dodo ofon so me ya real meeting go back hospital don't worry Kevin fa no kono koto ayi mo to man no wo home na sem we yedi akopem na ne kwasem 78 umaja sawo kwa woni ye mare no mo kasa no mfiri sa agro bi ne yedi ana bi ni agro kra o mfiri sa agro ne atife di male de ewi ase ahokire ya ahokire ya na akra yi medical ka akra de o kan ase bi kire no wo ti hotel na wadwe eye kitchens ntem ekwohwe obi tadua ehwo anwa wo de ya dan enti male de one set strategy odi yan so owuram se ya onu kwa no wa bi ato ho etu ko gina kira no wa hwese wo hunu dan ni mu a eno so wo hwe kompa no so on de nyame atua ne ka de se no yi nkase no wo hwe amanfo tabia no mo mompa ebo ne ntia wo e na ya ne sa no maledi na eto so biem ahokire maledi o hokire wa enkonkodi o ton se se ahokire nzo so kodi e ba bi asem na kwa koduro wo kwanyem be ma ebusuafo mfa ho o ma me abusuafo mfa ho ana ade ni nam musa be bi maledi on yakwa koduro na ye manipa nyina ti ase se sa eye na ye kan se midwife for ya freni so free sa agro dia maledi ko mon kiedi o se national security for asore dada enkomo ito jano enkomo ntimirika so ye pechi eti sabrin kiedi enkomo yi awo se kienyu o mo ko dada apɛ directions a o metim da kwa kwache maame no eti niema we se ade ye mi hu maledi won se producer se o ma police ni bi frɛ no ai se o mo me ka ne bɔkɔ won se aniema ai frɛ Clifford what do who ko she e ko se sa se mu maledi we aniema bia seven samfo a e ko so o man mu nyina maledi o be komie wo nipa bi o mu na se kire e ma san kwase ase mu e ko so Ghana ha ye to nipa enipa ye nta e kan se ntos ana makoni akwa akotobu odwom obi nyim na beboa na this e woton oton akra be ma 300 million aka ni sika na 300 million maledi sika bai enipa ti kroma na jimi anom de ti ase ma mi maledi we kom na nya nipa we kwa no waton ototo na so no de matu amana ye udi abra ye be wu an ye pian waton ebrade ma o mai ye ka ma bia sem se ma akokudura o mo wo no eso sene me ma pem o baba akwa akokudura o maledi e me ma pem kra akokudura no watimanya akokoduro wo si dan no ana odi kredo atum eti sa dan no mo woni pagum no unni kwan so owuram asa ne no betu na sa di ayo maledi he maame no ntumrika no mra no meyi ne ho ano nsem awura ne ka no o meyi ne ho ano na maledi won tie awura no ba no jo se emogya ne ka ho asem o se oda wona emogya ne piapia no ya tete wase
ɛyɛ ayɛ sɛ ntimi mpam ahoma bi sɔ so sɛfa wɔhu no akawuram ɛti sɛ awoɔ no kora maale de wobɛwo biem nyame n'anim na maame se ɛte a wɔntimi mpam na wɔte kuromani license ɛyɛ operation maale de ɔman bɛni abɛfiri mu yi ɔman bɛnie yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ ɛnneɛma ɛkɔ so na yɛka yɛ mo nso so ma yɛi kasoa ɔfankɔ TV3 kasoa ɔfankɔ TV3 hɔnom ne yɛka maladi ɛti national security for tie yɛi ɛkɔma yɛdie yi ɔmonte bɛɛ sɛ 2 hours yɛka asɛm yi ɔmonte no ɔmomfrɛ production line ɛmmisa sɛsiasi akɛse yɛkɔpɛ bɔɔso na mu kora ne yɛde na kɛkwan a bɛfa so abɛwu no kora yɛ asɛm bɛɛde to mframa mu yi ɛwɔ sɛ nka mo amate enipa te kromna totɔ nkora tɔn sɛ sɛ yɛ business ɛma obi ne maame yɛde akedna pono ɛyɛ ɔno yɛ kɔsɛ na duro ama na wɔ ne mu no ɛnimu no ɛnibrɛ atɔn na yɛde agye sika na wɔma no kakra bi sɛ wɔmfa nkɔ adan na ɔmfa bi nyɛ adwuma na maledi obi a wɔayɛ saa bibia nyame bɛtua ne ka deɛ ntia nyame bɛtua ne ka sɛ maledi nkora ne mmɔgya na ɛsu no ɛbra so sɛ nkora wei ɛbɛdi mu akyi no ɔmmɛha mo paa maladi na mehwɛ adeɛ bi wɔ yi iPhone so TikTok awura bi a wɔn ayi yɛ gu a na aduru baabi na nkura sa no yɛ kyɛ sɛ baabi a ɔbɛfɛ bi anɔ mbi n'akyi wɔn a wɔtɔn wo bɛ bi a maladi ahotɔ bi anu abɛnya bi na maame nɛɛsi na ɔtotɔ ma no ɔhwɛ sɛ awurade maladi nti saa aduro ni yɛde hyɛ wo na wawo anim no so no ɛnyɛ awudie yɛ hyɛ waduro ama wo te so wabra wɔn maayi na wowu wia yɛsi agye ne kɔ yɛde 300 million ahyia te sɛ abɛyɛ 270 eti kɔ akora ne yɛyɛ dea na wa watɔ ba no so tumirika sɛ watɔ korɔ no deɛ enipa ɛnna fam ne yafa na asase deɛ ane yɛntɔ nipa wɔ man yi mu eti wo a wotɔ saa ba no tumirika sɛ ya ne bɛyi wɔn na asɛm na wakɔfa ma ho maladi maame fɛnsi na efiri kyerɛ korɔ no ana die wom bia no yesu ebɛtra fidie so nyakeka yɛbɛyi ne nyina wɔ abɔnten ebi sɛ wɔgye awo nyina no sɛ video da abɔnten de maame nurse wɔnka sasɛb unyansa wai wogyina hɔ gye awo video da so maame nurse ne sɛ wagye mi pii yɛka no kora kyerɛ mu a mo se na nana abra mpaduru baabi a no odi atam ɛdi enti na wo sɛ obi agya padeɛ oji awo ne yɛde video aso so kamera da so wode yɛdɛ mo frɛ akora ne maame na me musa wode yɛdɛ video yɛ ɛhɔ kakra no okay wɔkyena kora sɛ yɛbɛdi asɛm na wɔsa bobɔ ntaabɔ dan ɛnum na mogye ɔmo gu sɛ yɛama mo baabi atena maladi saa nkwasa asɛm yɛ nsosɔ so enwan ahokyerɛ nti maame nurse yɛ a wɔfa nkɔ burials ɛhehe TV3 wonim wɔ maternity home ne din ɛnɛ wɔn na wɔbɔ din no yɛde yɛma hɔ wɔnum ana wɔkyerɛ edin no na tina sɛ IBJ no ɛda bɔle ɔno ɔyɛ expert ama wo efifire bɛfiri wɔn ama wabobɔ di timaledi me da sipi nyame nhyira papa fati bɛtranse case number 2 Fati Zakari Kronom Faliatu Zakari ono so kronom aya one friend Faliatu no o ma me baba awaje na ne ma me kran so yakola o yasewa ena fe Ibrahim Sule ono so oye eja ko oda ina infie asemu yi yedi asemu yi ma asemu no eya kodru gender ministry kosem cause yentimi metra wo memu makola mfie nan papa wo 30 years emfa no ene ne nyensan enya mbasa na de di kan fa je te say yo wasem no summarize no kan ketua bi na yenko papa no ho because da no papa ni din bam say mra mo de kotu na nim no say ne ba ne so aboba ma bi din nti ne be ma kro ne ba ne hwo na awo a akoedi ne na gya ne so enchi o nkyire mu say de nti ane ba 30 years afa kola 14 years na otumi nya kokuduro kan no so o man na makwan a na se bi amoso mamamle mu no e makwan a maka kire ne agya makwan na mako ka wasem kokuru den e man pacho na me ku madam fo na me hia abra bi e friend Ibrahim na o si me nkonko ja na onifi na me koja inti e ba no obeja mama ba fi na o si opimo be ware me ena me di me ka che se okay ne me ko ma me hono
no so okay no be coffee obesa ba be kan hwe me before woman ma me entrance na mo de mo pe baby nyina no so oba be okay me oba coffee so ba be kan hwe oba ba be kan hwe man tita mo ba ma me honde tata na ma me aso ma me oba ka sie pa ya sanketo ono de ni ko wo odwene kasa so coffee so no be fi tita mo ba ndi na ma me aso ma mtinde me hu so be ka hwe ma me aso ma me kan to ko se de na awotwe one wanyem na isi on pese obeje yo medase eja de nti a wo ho aba mu yesi obi be wu wo dan chi a udi mpamu da akoda ne nchire mu ada na ode bae no oso mo de beto wanimu no wo se wo ba no se akoda ne wo mpena enti no wo ba no ne mpena ne nyina anhwe no na wo amakọ edi ani de edi kan wo ba no o fie sen ame madam asibebre me ba no sa 30 years na akra no kan no onu no wo sen at least obenya be 25 years ekura se watomra akola 14 di so 25 kra no na koda watomra na wo ye papa panimu ne edi asema betse ya beto anim na wo hu se de akoda ne sua no na wo ka se yesi wo mprenti wo ba no ne empra ne nyina anhwe no na wo makọ edi ani no alaji se no kore se de akra ne kan no a ade nti na wakasa ne asam no mami o man fa asam metumani yo ene yenti na me ba no ene be ka kire me se mami bi ene baba ho se woni nenyem na me se ususu se wona woni nenyem dia ene yempu nipa e ya sondue mu a ena me ba no se ono nyo nenyem akola no na me se na mami no ene ne ba no mo wo he no so mo okro no ama meji abaye mami no number efre no se mehia no no so okro no na me so ne meba ho etimi ne meba ni nyina ekoi ye koduriye no ena me bisa mami se wona wo se wona meba ne nyem no no se ai na me se meba no so se wono wo enyem na se mu no kreben eni ebe hu eno ono chire mu meba no so me bisa na se na mami so wono nyem asembe na wo kan fa no wo si akrai eba na ho na wo ba na ho no woni ho enti woni ho no boy biti o mo da na chi ena ba yi ekọ no ho eno ne boy no ko die si e rasem no kra akoda no wadi ka be di 1 week e wo be na wo dem eti sanka nyisa bi kro de e se wo wadi ka anyem no a kire ansa na wo ba wo a wo ni wo a so koda ba ma bi dem eti sanka mi se mu poni e be kan de na wo bai e na di kan ne she dem e fa na woche e ma ne ko san ba yo ma me ba no anchire se wo di kan no eno no be any we be di na woche wo dem asa yeah abaya bi na no ka kire no se wo ko me ba no ho a odi wono boy bi ti o mo eden na chi e fa na ne ko dai eti wo ka asa na me na se wako obi ho na se woni ho a so san ko be ma foforo so ene ne ko da na after no kra na wo ko ya woni be ma ne ko da no e fu wo nye fa na wo ene wo si wo free ho no na kwaku bu nsamba boy bi e ho wo ko 6 months e ho na twi me ma akola ine sa ka sa me bacho alaji hold on hey no kre ene ye di adwuma sa wo betra ha ye wadwe so be di ntra fati e beje wonsem wo ba ha no wo se wo ko wadamfo bi ho na kwaku bu nsamba boy ho na wo ko hye ye se de wo ka cha alaji na asa wo boa mamba chama ka sanche no papa panimu yi di ntro hey Pacho me catch and say me ko madam fu mo no and I confess no ko madam fu because no name boyfriend madam fu eti ono so ko share no Pacho there be yo eja oso nka asa nkyere o mama nyame ne me dance ni say na wo kan sa me na na mama yi ti hobi okay na mama obi me pacho hold on mama uni tro da no the way I kasa no wo bai so ko share kwaku buru nsam hot ba hot 3-6 months ana so ko na danfo ngo share kwaku buru nsam ba 6 months no ba fi ba no o fi ba month me as a case ndi ka yesa na asa na we meshi ma asa ma bre no enti me ho no na fu tu e ba me ho enti ba me se kwan so se won free ndi on de on na o ba mu fate asa we o si ene na asa na ni en tan na
ne kutuna fiti asa mo se bi nke se bi tu na mun ba bia o mo de ne fa na nti o be ba bia o ma me tem so mun de se oba setan na se oba sa akọ ana o se o oba o mo de ne ba se nke o nam sa no mo mpe so oba ye na obi ka jam se oba yi wonyem na me se me busa o so wonyem me hu pin fa me hu na busa ma ko ni Ibrahim so di ka ba me ho pen abra Ibrahim no yo aba mo pen so ba wara ko me na wo hwa odi akra be cha ba so ba wara na akra wa so awale e ba no so honam no onyini say no kran so no na twempena kran sa na boy ni e ba fi oni ne so no na twempena kran sa na won boy ni ba fi say fati tie na abetra obetwa ye ntro say woni ni ko fie e na ama me pa eda e pam no anta na ko che woni ni ko fie Canada ebe na uti nti ofifie nti sa efiri won ole on kan okre eno ni ade aye hu no fati on kan okre 14-year-old girl wo ye bad dodo on kan okre yo ka say oba pa nti oba nti urafi asem nti bisa so onye say oni Ibrahim nenyim na me say na ye bedi esala kitwa no na me fa ra bi kan ho na o kire ye kwan ye ko boy no ho te kotu ni fie ye de kotu ni nim nti no so yo wati nti yenko o ne bra bi etu ko nti ne bra ne ba oni e ba fie ti me hwe nanim wa ba 3 months na o ma na me nyanya na mba so na me ko area ho akwa se me ti ko fie kotu no me ko na oni ho me ti ko tan wa na masaba na me ye nyanya na mba it be friend say asamba ka chena ma hwe ni ma man dizo ama me akọ ye police ke tam ya ami achiro it the new men muso ni mate bae oni mate bae be kan ya so na o say enye ono on de faati oni na faati abetwe mpena bi wo umfi wa tene say bi na say ya ko no se da bi da ko na bo ni nsu oto ana we get say boss abo ni so ni mu no o kwhye ni just ataka boy no na dem ho o da na wo fa ho ti ade tin no de nti o so o kwhye wo ha obi hu no bi ka hye boy ni say akwa na ya oba nchen no so ko be person si dem nti won ko hwe nti won ko no adafa na we no e wo dem ho ise na boy ni de nyina so say ada so ko chi ni dem ho ni de enye ni se ni dia asem ni na ni nti no chi no wo pa esa ba mu to ka so ba no oboka zuma asa kan na me bo anwo so ze bra oba onyi ni o ko hye mo na me ni hobi nti oba onyi ni ku na me wakan na me ntia se fa ma busa na be pom na case nyande o ma mabusa na so ne won kan kura sister na boy no ne ne ti wo fie sa ta o fie fie no na ni se no mami e die nti na obaba 14 na be ma penya fancy no wanya wo hye ayi wani se wa bre akola ni ti ma odika ko hye boy ni che be 1 week no oba ya ko pie be bra ko Sofia zam e ho na o se Sunday na boy ni jana kwa na ho no kwa wanti ma fie straight wona me bra na frame say faati abam si you not anyumo de ne beba ti enwe won ne me bra ne ba ne se na asem na ko police case to o me yanko police station ni na ko ye de wa mo boy ni din da so ono favor boy no boy ni sie ja asem ko yin me ma ne hu eye me se ni power ko so bi nchan se o pe boy ni tin no o be se e be che boy no sa na asem ko yin afina na ma ne we me se sa police case ye ko ne ye ba e na mo mla se ye police no ko bu no wan kan ko no enti se no nyinsan no eye emema sen na abeda wo ntem se papa no che se boy no che se o se ko share boy ne dem no de boy na bibi wani na bibi aso no di kan ne da kan ne da enti mo hwe no wangu ne ko edi ani sa na me kan boy no ba kire no eja Ibrahim me pa chao say ye ya asem iden because obi ni nada oba ne so ne nada enti wo mo hwe no na wonwo ni ko edi ani wo de edi ani no se mo se mo ni sika kra me meye akola yo mefa ne se meba ni enkoye na ye hunu akrakro no se wo ba ne dia se nye ne dia koye na wo ba ne dia ma yina jimi sika hello mama Ibrahim hello Ibrahim hello mommy ete sai yes ya fe dia wo se akola wo ne na akrada mama akra no Thursday a oba me honom dana kamene akwa ne be nhia mu no saade no be si machi okoda boy ne nchen no ntima baton be se mu bisa akra ne se that day no asem na esi wone boy ne ntem no
then I buy any phone begin what the phone no fi akoton sa phone no. Ibrahim Nyabotre nti na chese first day na akra no ba ho no ne na ana. Me na akra no kran dada. And the first time what they buy. The first time what they buy one na ana. Or yes, or be see my chi. And no kwada aba o boy ba ko dem. Yes. Eti akwala e oti manim Ibrahim one ne na ada. Mama me see akra no me ne na ada. I'm not catching him. I'm saying, what do you for? Tiana boy chatro. Blan number. Where Fred Brown? I somehow minimum opinion. What die different. Obetu akaso ni muso na na. Tende nyabotre. Ibrahim we. Enti wo se akwala ne wo nada. Eti wo a yenko edi ani. Yeah. Me wo a yenko edi ani. Me pese DNA na be ma no kure na da di. DNA kura mumusa blueprint onyim ye betimi aya na mumusa na ochena Ibrahim ne mra ne ye onyim ya omo be ye no ha IBJ from mubusa yen Ibrahim ye fra DNA fo no so omo kase onyim ye betimi ya DNA no a wochena ye behia ho ne akwa DNA no me amefa ho ka ye kwaya na uba majimisika wo ho woti asem na ye ka no mate mama wadaro ma o asem we na ye ka ne sa no se yekoye na enya me ba nso ma me no ogu me hu fi one ne ba ai wo musu bedwale wo mate mama na emom no emrasem na ewo mu ne de ewom si yekohwe se wo ne na dada ene na 14 years a wo ne na da no emra ebe ye dwuma woti ase mama woti ase mate me da se abi je mo fra blueprint for ne maye eti aja Jetia say ye fra wom no mo kase wonyem no o betime edi ani na ye bema oba no kena ehia ne ha oba ma onidi ni ye nyina no ye nye di ani no because obi on obi na ye de ye nim die ntia oso ne wo na ada awura ba Katrina oso ne wo na ada oso musen Mampa shobuwa okaso ne me na no obo ne first be ma odi kan me da ya we mi asami oso kena wo ma ye ma ye mutemo san fra Ibrahim no catch any one sim watching ye hian ha DNA for ne baba be ye omo me take sample ni na wa amaye eti IBJ bisa a blueprint so watching time be ombeba eti mun fra Ibrahim mayen mun san fra Ibrahim mayen Fati Ibrahim ne wada Mampa chan Fati Ibrahim ne wada Mampa chan Fati Ibrahim ne breki wo Mampa chan Ibrahim hello mama me pa cho omo se wonyemo a ye betimi aye ti ochena 8 o'clock me hia wa hawa mpa cho mate mama se wa amade a ba bia ochena wo bia be the police be di wachi mate mama me kura me ba asa na no be bia me ko ni ntia case kura be se me ba ho ti ochena 8 o'clock kran na ugina ha ni nko edi ani no mate ye da se Fati Ibrahim no wada Mampa chan Fati wonyin say we Ibrahim kwana ni wada na be ma ufro ni wada Mampa che Ibrahim kwa Fati wonyin say we Ibrahim kwana ni wada na be ma ufro ni wada Mampa che Ibrahim kwa Eja me pa cha asem no ochena ye gina ye be hia bra Fati bra ye nyina ye hia mia almost 24 million mia me ochena mia me 2400 ni ID ani no ni ahwe ba bia krakro ne papa ewo so no wada enu kwa na hia me ba ma wofro ne wada ma yehu ni afra wono so mra Fati Mr. Bema foforo ne wada me I put it to you o Bema foforo ne wada ka ni afra sa Bema no so wo sere chese Ewraba me say Bema foforo de wada ma meka no kore Bema foforo ne wada ni afra wono so ni ehu no should be for biane men die abije mo fan ko nam ko busan sorry sister mo fan ko nam ko busan san fan mara Thank you, lady.
top show wada wo de kasa wi yo ma lady yedase said the was the judgment na to won wotena twadiam ponyankopon basa ya dom okoji amaya adom a ochina wo yobisi ne wonsan so asi de hudi wo wi abrewa nkuruma ochina ye behu die ni no ekira kwan na say Ibrahim na nada dia ade male no dem oh crossing break for them senyor so dia ede na baba wo nyina yi cause ekrani entrekese pa omi entrekese male di niema bi a ekoso wo manimu ase mihye wo amafa medi yenso so nhwe akora wo die ne hu okono akora na wo fa no no hwe ni pedua no eson nenso adwen no eni age ni so a bema ebitimem wo nya asem a wo yi ho no ba bi enye yie medi eni mane nenam etuzo ya brantie na so si obi aba na do bema ba to ko ho e de kosensa na ha mu a asem kese de kire ba medi o ene medi mafo ene mafa but o kirasem to ya brantie a hweniye na to buase na moni jima nkura no dodo moni je ho budi bi esu asemale di osemi enimlam di ye moni di ye Ibrahim wotini ko tua bofom se gay un so ne ntoma mu da onwo ne pieto da wotimi nkasa asem no wotimi mosa adua no etini bi wo no mu a ye ntwira ketan ebia mafabi medibi na mo nyinse de misusu se enye media eto asomu na kase gay unhu no ho da hweriye na de asem kase beba niema bi won mamo kase mo a ye munsun kasa na kase bi entraso te se de nurse ni oprekoto mo se minim ne kenikini din eso wonim se obodin dada te won se ma kan nyina no eta recording maladi Sokoto case number 2 Esther Owusu Atonsu mine ojina mu owura kwadwa ahenkra ono so emeduma wow oda in ahemfie why my Esther to say wo ba show isu aye wo Bible kro na bibi focus ya kasa prekochina bodu ane cross opedi mampa chompa Bible o kwa ya so ni you body me Esther Owusu me Esther Owusu me sada Bible isu Mensada Bible. Ma wano so sa sama me bekan. Sa sama me bekan. Ni kretrodo. Ni kwatrodo. Mi nitro. Mi njentro. Onyame boa me. Onyame boa. Oda na wo ho baista. Ma me pa cho. Mi tu kwan kakra ko Turkey akoye adwuma. Na me ko di 3 years and half. Ma wano so. Nana adwuma na no wode ma me. Nti na ise company no. Ejuma no me ye ejuma be 5 a day. Boa 2 hours. Tina se me yare kakra me chi nkase. Na me ye se me be fie. Kakra na ma pebe bia sanfa. Ti me ba fie, me ba ye no. E na be hye me papa. Nti ewoma na be 3 days me ba 3 days na o ka hye me se me fa misika na me de aba no emma no eye papa yo tie ni na MPB eba beto dan na o se opedan a epija se le be ya ebo no ebebom na me dada ade we de menyo no so ne ba na me ntu o ntimi nyi na papa yo de ya me papa no o papa wo okay no se o ntimi nyi me bone nti me fa ma no no mfa nye epija dan no ne me ya adoma o me beto a wati misika ede ama edi ama iti me de manye ntum 3 days time no sambae ana okan ya na me de ma me dane ma sika sen 600,000 okay ana me de ma no ti me de ma no na ode peja dan no nti me so that time na me hu sika nyina asa nti me ji sika bi wo madam fu wo se bi di that time so na dan no we a o say MP no eba beto but I say MP number na ohini bi efi Mamponten so ba beto ye fa nana salichi into yes na me yes that then sa dia me ji scan no madam for na me de didi said ba ya
oba menye bia ye nti e wo ma papa no say obaba beto ana madam funsu eji ni sika owa me say pacho dan no obi anto nti misro nyabotre mame saa no so wate nti na ababo ni mu ayedin ana msisa dia baby amete no omu utumi mun kan che manager bro sese de ne ma ye adwuma no won crab ai won order apesie ma mi o re kwaswa mun kan che manager bro so order apesie ma mi kura yes am ne de ma ba yije mi ufi na wase on said akom no be ba no e den ho nyina gate de da no agire tutu yes ye di wachi into order apesie ma mi kura ma mi tuye na data na meti ayensan ansa na me ko nti me ko yi nyama ne bigu ayensan na me se me kwa akra akopa adwuma aye nti me yi adwuma ni mu anka kankakra na na de ayi na agire pon wan de enkoso me yi adwuma no kankakra se be bit my LPM na sana dia me de ne kan wa ko report ama na no mu ji ni sika se ni sika se sika ni nyina akoye 480. It is say no ba do ba so papa o ju sika no wo papa o mo chi me ni pa kro ne chi me to mo 5 days iti me frɛ o mo se me frɛ ni pa me no pe iti me frɛ me ba pani no e na me pani so frɛ me sister iti ja so utwa ho sister kasa woni able iti e ba ni sa no asam to say da hotia konwa mu twa ho sa fafranto e ba ni sa no me wa fa say o ma frɛ papa sa wa amfa enti e ho a o say wa frɛ me wo nyame edu ana panso a o say me frɛ obi no me me dwa papa yen si woda si na ye ma yo papa say papa o me ke betimi ayi si ko ye dwuma bre de me di mpo edi wa jisika se me di sidan wa skan so me san ka ba kokor masa kwa kwadim wento nensi ana misime de banda muse metimi aboa me yo eja ko jo ahenkra yo papa ahenkra wo ba yesho so e wo bible ko wa bibi focus akasa precaution abodu ane cross pede ye tradition recenti me personal ai abraham pa ne we mo fra no woni ha ma ne di peya ye be ya man eduma na ni peya edo acho mekano academy kasemme abodin bodin show me kojo ahenkra mi kura snap yi sembe di ne kure ada che nananom muame esi o mami pali di odawro eja obey boni ben waye so akọ bre akọje dwumanya na chiri kase ne waba ne papa no wa yire na je ne 60,000 enye chicken change se wudi si da ma mp bia beto mimi hu ne se wo boa na wo peskan de awie wo dan ene wato ne mrada sa e de ntina ayeza medwase sa wa mama konya me chawo no chefu nya apamfo di wo mni se me ba no mra obetu kwan akọ abrushire no obebo mama ne ama mimi di nanim ma ko hele passport ma no mo kimi ko na okoya na oba no mse unya contract for 2 years and the contract no time so no ese obagana okoya na ohwehwe mi ka say me ma nua no mo a me no me tete wo mo no say o mehwe ba bia me wo ana nko ne ba nto ombeto me no ana me ka kire wo mo say na asa wo yi ana mo say o take no say o mo mbra na oni me no mo ana me ne kasa o take wo mo say da me ba February na je say asempa nto ba na me ko hia na o jeso na me de ne ba fi na se be so ka fra o ma me so a me ne wo no ma me no aka ba bi yo ana me de ne ba fi me no na atra na oba na me ka kire say se me yira me ware no a o ma me no ma me jaa no oba me ko fa no me na oba na wo 6 oba no ne ne ma no o mo bro me apa ma bo nti me ntimi nya japade no mfa ma saa enkwada no ne o ma me esan se dan esi ono me ma ye 10 ana wa sa si so nsa enkwada 10 ne eji ba ku sika de ko wie sa me pacho yo wona wo ye panini nti sa ne tie de a ene se efie no meton fie no
na me describe wo chepa ma to agoso ama akọ take ayi Canada ti be kan no me no trust kan ma nti say ye adwuma ti de ko ba ni say emra me ni kan sem san ni wie no no se da ska se na beti maso am say me de minti min chise ska be so me wo kakra ho ti kakra o banya ma me bia no de mamia am de so so ani de ye nti beginning on my 100 million if you need open kasa you will penu dia kasa beginning on my 100 million yeah ton won to be a pedato umam hunya you beginning on my 100 million nti 100 million no ana me de to a dan so me de share dan ase scan sign ana mama another 100 million ana me de to so yeah because abrosanti me ma na de ne ma ko fo nti me wie no ana o mama another 70 million yeah scan ko pem ya no ana me GMD nti na one man bi o go dealer ana o se amanya na kan wasem da se pie ne me to ana o se ope e wo bro no be so abo aso nti emra go dealer no many na kan wasem nyina wie no ana e ko ba se president umurizi se o kan sem bi se e se go dealers no no mu aban atemnity wo mu ya mo se se mo ye go deal ni bio nti man ba no se no said the admin say akwaye no so o ka se wota say ya stop na break na adwuma gina excavators na nti nya de obenya kwan obenya skada atwa apie no so sanite de anya wonan to bi ei asa na sem abanu no nti menye kan ma ta say adwuma na ohene bi wo ye wangra ni hene wangra fo hene ende wa chirim chidom hene ana so ba se so pepie no na oyare me so me herbalist nti me na me hwe no nti me hwe ohene no o metofie no me to ma mo fase afi ne ho to no wie no afi edan no o se on to biom nam sorry chi wa ha me because o ma me di mania to so se ba be to pie no afi de ho to wie o se pie no won to dia ne so wa ha me pa ala ntempa won kan chere me ene se eno e chiko dai nti e ba sa no me be ni me ni na tie ene o ka chere me se da se dia akwakoye no me pese me konkran na me koye adwuma bia me ni ska akra anam so onya hwe me so me ne confirm chi rural bank na ye adwuma na me da o group loan na no nti e ba sa no me pe bosia 100 million ana me yi 100 million o ko nkran no ana me yi 50 million am de ma o say ji na ko awe father down sa kakra na mo e pie ne de meka se meton no meto nti se meto pie no a o at least 1 billion because me nya mi sika fe na abehye because ono ka 60,000 so ka 27,000 say anything me say me di ensa ania edi adanse no ania so no me ba no me timi ntane tro say me na ma say sika 27 million enye 60,000 david Esther e dey na 27 now so ka 60 enye 60 million enye 27 edi na kire fe woman 60,000 ho ehyehyɛ bi a wo send man momo wo ye den ayi be hu adanse die because your work on so kan ye magic nti adi ti hu adanse die bi man pacho ya na me koyi no me save finality bank nti ya me koyi wo ho na me abre ni ensa no de wakoyi na wo de ma no edi na kire fe wo de ma no say o 60,000 no so say 27,000 wa ma mu kura 55,000 because the minimum manfa mama pacho manfa take can so maybe yen say 50 million na wo kan maybe yen say o ye say ampanya dada no pacho ntisa o ye say o de to sa phone konfa no che bank ho no na wanya scan bi dia mama na mbia amani pa na o ha me no nti afi de mitimi gya adwuma no na makọ na meba ewo ahase me ye ya omo se omo ntimi fa scan ye de e manye nti ekomukomu na ase papa na na eti e de omo nan na esi so se mo fa scan man na o ntimi nchia sana ye be de hu 60,000 ade ama no because papa say one man 27 o so say 60 adanse de bia nso ni ho eje it is 27 says it to 27 cra na be na be change sika man oh me pacho on say de na o kanu me na me ya willing say sika no de metua ma no na je say ye to efie no wo say miniska enti efie na ba beto no na nipa ba ho nti last week say cra ampo and pe de ma me chere no cra me ba no me ni ma ba ho efie na true say ma pacho balance
ɛyɛ flow mpatsɔ ɛyi ne ma mpatsɔ ɛkadi ma mi ne ma valuation board ɛba bɛ value fie no sɛde bɛyɛ a mepɛ bosin a metuma nyɛ bi ba fún mi betuma di ahɛ ɛbɛ value fie no nti wɔn asɛsi biribiara wie no wɔn yɛn sɛ saa na ɛsɛ deɛ a me save bank hɔ na menyɛ withdrawal me save a na me yi na me de yɛ adwuma saa for 6 months for 1 month 6 months 6 months me so a wɔn bɛ ma me loan na me de ama no ama me no nyina ne tu a na mo kɔyɛ saa ne ma no nti ɛkɔyɛ saa ne ma no wɔn value biribiara wie nti yɛyɛ no ne ti sɛ sika na wo na de tu mu me ma 50 million sɛ general dank the market value ni yɛ 412,000 Ghana cedis it's a 4 billion ɛni akyiri efie no efi kɛseɛ paa nti yɛyɛ no me ka kyerɛ wɔ sɛ baa ne sɛ menya sika nkora ma wo ne ne kyerɛ yɛ a meba no me wɔ kwan sɛ meyɛ welde ma wo nokorɛ wo so wowɔ ma ɛne agyerɛ ɔyɛ ne saa wo so wowɔ ma num sɛ sika no ne nsa nka deɛ ɛne agyerɛ ɔyɛ wɔ dida ne ma no ma anaa wompɛ da ma mepa atwɔ mempɛ wopɛ sika mepɛ me sika ɛna de nipa nso a ɔkyerɛ me no nso ne sika no yɛamobɔ a polisifoɔ no yɛ sɛ ɛno sika sɛ ne hɔ ne hɔ sika no akɔyɛ 480 million ɛna ɛwɔ papa yi hɔ ɛwɔ akɔyɛ kɔdu saa so because nipa no de nipa no so ɔsɛ wama no 27 2 ma mepa atwɔ nipa ne sika no megye yɛ na ɔde nsi ho asi ho saa afe ne bosom nsi no ɛna sika no aduru sɛn aduru 480 million na wogye sɛn sɛ sika megye 100 million wode yɛ dɛn na me sɛ nka mede tɔ me ho adidi ɛna yi kyerɛ sɛ nkoa agya nti ɛno wɔbɛyɛ ndɛn